Sikhuleke nini baba olungileyo sezulwini, siyabonga ekuseni ngoba uyasithanda. Siyabonga ukubana izwi lakho lilamandla, siyabonga umsa wakho empilweni zethu insuku zonke. Sicela usiphathise ekufundeni izwi lakho ngenxa yegama lakho, siyakhuleka, amen. Salibonani, siyabonga ithuba esiphinde saliphiwa ikakhulu namhlanje nge-guest day Romney Park. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi ule ndlela zakhe uzokwenza izinto, lockdown, uhanjwe ema-church, kodwa ilizwi likaNkulunkulu awungeke ulilokhe down, liyafinyelela loba ngaphi okumele liye khona. So sisemakhaya sinjalo, asithathe leli thuba silaleleni lokhu. Ngithe sikhumbuzane ngenkosi yethu Jesu. Kunengi bantu esasikuzwe kuxoxwa ngoJesu, abantu balemfundiso eziningi ngoJesu. Okunye abantu abakhuluma ngenkosi yethu kuyethusa ukuthi abantu bakuthatha ngaphi. Engingakutsho ukuthi imizamo kaSathane ifuna nje ukuthi abantu bangathatha uJesu njengoba enguJesu inkosi. Abanye bathi kafanga, abanye bathi wafa kavukanga. Kulokunyanga kubona kwezitori zabo Da Vinci. Kulezi zitori eziningi ezingasoqiniso ngoJesu. Nakho kuliqiniso, nakho kunye futhi ngeke ukuzibona emhlabeni. Kulabantu abaningi abake bathutsha bathi bangoJesu, o kulabantu abaningi abanye abakhonzwayo ukuthi abalamandla kakhulu baqhakathekile besiya khona ngale. So asibambeni lokho, oyedwa esingamkhonza kumbe kumele simkhonze osilethela impilo uJesu Kristu. Sasizwe abantu abaningi besitano lina liyafika kuNkulunkulu ngoJesu, thina siyafika kuNkulunkulu ngobani, siyafika ngobani. Hayi, indlela yinye efikisa kuNkulunkulu ngoJesu. Indlela yinye efikisa ekuphileni uJesu Kristu kuphela. So ngicela ke sike sithathe lokho esasikuzwe ngoJesu lalokhu iBhayibheli elikutshoyo ngoJesu, sibe sesikhetha ukuthi thina sifuna kuphi. Kodwa bengicela ngifisa ukuthi ngakuyavuma labantu abalaleleyo labazalalela lentshumayelo babekwazi ukuthi yena lo uJesu abanye abantu abangamfuniyo uJesu abamnika izitori eziningi ezinye ezingayisizo, nguye okumele simkhonze, nguye ongumsindisi. John 3:16 no 17 ithi yena uNkulunkulu walithanda ilizwe kangaka wazowathumela indodana yakhe ezele yodwa ukuba ilola lokholwa yiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okunaphakade. Verse 17 athi na uNkulunkulu kayithumela indodana yakhe ukuthi iwulahle umhlaba kumbe ukhondeme, kodwa ukuthi ngayo abantu basindiswe ngayo. Sihlobo ezithandekayo, nxa sikhuluma ngoJesu sikhuluma ngothando, thando lumangalisayo. Umuntu esewele esonweni, uNkulunkulu wayevele sele plan of salvation eyayivele ilungisiwe ukuthi thina njengabantu siye sindiswa ngayo. I-plan of salvation yayivuma ukuthi Jesu enguNkulunkulu azozalwa ngumuntu abe ngumuntu njengathi. Kulenye ivesi engiyithandayo kuHebrews ithi yona uNkulunkulu uJesu uyazwisisa ubuthakathaka bethu, uyazwisisa ukuba ngabantu bethu ngoba la waba ngumuntu njengathi, walingwa ngendlela zonke wanqoba. Ngakho lathi kasihambeni ngokukholwa langesibindi esihlalweni ngenxa kaJesu. uJesu waba ngumuntu njengathi, wazalwa enguNkulunkulu, wazalwa. John 1:1-3 ekuqaleni kwakulolizwi, ulizwi wayeloThixo, ulizwi wayeloThixo, wadala konke izinto zama ngaye. Verse 14 abesesithi ulizwi waba inyama waphila phakathi kwethu. So umlimi, nxa ngithi umlimi ngihlanganisa la uJesu, ngikhuluma ngoNkulunkulu Baba, ngikhuluma ngoNkulunkulu Indodana, ngikhuluma ngoNkulunkulu Moya Ngcwele. Ngobuthathu babo bavumelana bakha babumba indlela yokubuyisana labantu. Ngemva ukuthi umuntu esewele esonweni, uNkulunkulu wayevele selilungisile indlela yokubuyisana lomuntu. Khakelana uthando lungaka, thando lumangalisayo lokubuyisana. Wayelamandla umlimi wokuthi uAdam sebonile lo Eva abadilize adale butsha, but ngenxa yothando lwakhe wayevele selilungisile iplan yokubuyisana labo. So kuneokhulunywa ngoJesu, but engicela sikubambe lokho ukuthi uJesu umhlatshelo wesono sethu. Nguye
uNkulunkulu avumayo ukuthi afe ukuze thina lezulu sibuyisane. Nguye oyimbadalo yezono zethu, nguye indlela, nguye ongumalusi wethu, uyikho konke emuntwini. So singalaleli izitori eziningi ngoJesu, kumbe noma sesazizwa nanku ukuqhakathekileyo ngaye. I-Old Testament lilama prophecies elawakhulumayo nguMessiah. I-New Testament iyawagcwalisa. So sifuna ukuchecka ukuthi uJesu nguye yini. Nxa okwakhulunywa ku-Old Testament kugcwaliseka ngaye ku-New Testament, ngiyabe ngiza ukuthi mina ekucineni uJesu nguye okumele akhonzwe. Liyakhuluma iBhayibheli ku-Old Testament lithi uMessiah uzazalwa yivirgin, intombi egcweleyo, ku-Isaiah 7 verse 14. Intombi egcweleyo, intombi iza kuzala umntwana. Khuluma ngo-Isaiah kudala khona lemuva le wafaka isiprofeti sona lesi u-Isaiah. iBhayibheli seligcwaliseka futhi kuMateyu 1 kusukela verse 18 kusiya ku-23, Luke 1 verse 26 kusiya ku-31. Intombi egcweleyo igama layo lunguMaria. Ngelila uMaria wathi ebhizi ezenzela into zakhe, ingilosi yamlanda yam-addressa yathi yona uza kuzala, uzazithwala azale indodana. Isithobe esithandekayo, khangelani uthando lungaka lokubana uNkulunkulu onamandla angaka wayengathuma ingilosi, wayengadiliza umuntu adale katsha, but ngothando lwakhe akhetha ukukhulula ubuNkulunkulu uJesu azokungena esiswini sesidalo. uMaria amthwale for 9 months. For 9 months emthwele. Isidalwa sithwele umdali. Malidunyisa igama lenkosi. Khangelani uthando lungaka. Khangelani uthando lungaka. Phakathi kweziphithiphithi ezikhona emhlabeni manendungisela ayisibo bonke abantu ngangixoxa lo munye umuntu isikubambela. Mele uzwisise, mele sizwisise ukuthi emhlabeni awungeke uthandwe ngabantu bonke. Abanye abantu bayakuzondela ukuthi abantu bayakuthanda. Abanye abantu bakuthola abantu bekuzonda bajoyine bakuzonde lawo. For no reason. Bekabuzanga lokuthi wenzeni, bakuzonde ukuthi uyazondwa. Abanye bakuzonde ukuthi abantu bayakuthanda, kanti abantu babonani kubani. Ngazi ubatshela abantu ukuthi babonani kubani. Abanye babe lokho bengakuthandi. But la nxa kunjalo ungathandeki ngabantu, nansi good news. For God so loved the world. Nxa ukhulunywa ngeworld ukhulunywa ngathanda uluntu. Ongathandwa ngabantu kulo uNkulunkulu wakuthandayo. Kulo Jesu wakuthandayo waze wakhulula ubuNkulunkulu, wagqoka ubuntu, wazalwa njengawe ngendlela wazalwa ngayo. Waze wayakufa eCalvary kufela, khangela uthando lungaka. So kwesikhathi siyaze senze ezinye izinto sizilimaza thina ngaphakathi sifuna ukuthandwa ngabantu. Abantu abangeke basithande bonke. Abasithandayo kasimbongeni uJehova, amen. Kulabo abantu abasithandayo. Abangasithandiyo kwesikhathi akulalutho ongalwenza ukuze umuntu akuthande. Kwesikhathi nxa ulokhu uzama ukuthi akuthande ugcina ebuzonda wesi. So asihlaleni sikwazi ukuthi singathandwa, uNkulunkulu uyasithanda ngothando olumangalisayo. uJesu waze wasifela. Wazalwa intombi egcweleyo, kwagcwaliseka kuNew Testament kuMatthew, kwagcwaliseka kuLuke. Sesithikile 1 uJesu nguye kwagcwaliseka. iBhayibheli bese likhuluma futhi lithi lona uMessiah lo uzazalelwa ngaphi. kuMikha 5 verse 2 nika isiprofeti uMikha ukuthi uzazalelwa eBethlehem. Uyazalelwa eBethlehem. uMatthew 2 verse 1, uLuke 2 verse 4 kusiya ku6 kube sokugcwaliseka ukuthi uJesu ayezalelwa eBethlehem laseJudiya. Baningi abantu abakhulu, baningi abantu abazalwayo, baningi abantu abalezimali, abanye sesezama ukubalingisela, abantu bake bazama ukuba ngoMichael Jackson, baba ngoBruce Lee, but akula prophecy ngabo. Iprofesi ekhona ngoJesu umsindisi wethu eyaphinda yagcwaliseka ngendlela emangalisayo. uMikha uthi uyazalelwa eJerusalem eBethlehem, uMark noLuke bafakaze ukuthi uJesu wazalelwa eBethlehem kuMatthew 2 verse 1 noLuke 2 verse 4 kusiya ku6.
iBhayibheli liqinisile. UJesu nguye. Kuyagcwaliseka kwagcwaliseka siyakuthika 25 December umhlaba wonke uyakucelebrate ikhisimusi. Ikhisimusi umhlaba wonke uyavumelana ukuthi uJesu wazalwa. Singeke singebe liqiniso kumbe kayisikho ukuthi wazalwa ngo25 kumbe wathini, kodwa mina ngikuthabela angilanda le date engikuthabela ukuthi umhlaba uyavumelana wonke umhlaba mhla ka25 December ukuthi uJesu wazalwa. Nxa umhlaba uvumelana uMika uthi yena lo uJesu elicelebrate ngaye mhla ka25 December wazalelwa eBethlehem. uMark lo Luke bathi uqinisile uMark uMika uJesu for sure wazalelwa eBethlehem laseJudea. So ngithanda ukunika inselela ebantwini abakhonza amaKristu singethuselwa izitori ezibunjwa ngabantu ngoJesu. uJesu nguye. 2 izinto esezigcwalisekile, uyazalwa intombi uMaria wamzala. Number 2 eBethlehem wazalwa eBethlehem. Then uIsaiah ngo7 verse 14 bese sithi yena ibizo lika Messiah kuyathiwa nguEmmanuel. Emmanuel. Matthew 1 verse 23 ingilosi sithi yena ibizo lakhe kuyathiwa nguEmmanuel okuthi ukuthi God with us. Ngicela ukukhuluma mbijala God with us. God with us. So uMaria engumuntu wayethwele uNkulunkulu. Abafana bedlala esigabeni babengakwazi ukuthi badlala noNkulunkulu. Kanye lomthando lungaka. Umdali azalwe isidalwa azodlala lezidalwa esegqoke umzimba womuntu njengathi. Ungabali iBhayibheli lithi ingilosi zadalwa zaba ngaphezulu kulomuntu. But yena uJesu akhetha ukuba ingilosi, wakhetha ukwehla wadlula ile level yengilosi waba ngumuntu njengathi. So okwakusenzakala ebhodi izindawo abantu babengaboni babengananzeleli ukuthi yena baphila lo uNkulunkulu Emmanuel, God with us. Wayephila labo, waphila emhlabeni. Nanko kumnandi thina njengama-Afrika wafika le-Afrika e-Egypt. God with us. Kulento engithabisayo ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda ukuba labantu. Engadini yase-Eden uAdam lo-Eva bengakoni, wayejayela ukubavakatshela, wayethanda ukuba labo. Lanxa abantu sebonile uNkulunkulu kazi distance uyagqoka umzimba womuntu azophila labantu luthando lumangalisayo. God with us. Mana ngithe ngikhulume lapha even lakhathesi singelaye uJesu ephila phakathi kwethu eyinyama. God is still with us ngomoya oyingcwele. So umlimo uyakuthanda ukuba labantu. Ngokuswelakala kwenhlanhla abantu yibo abangakuthandi ukuba nomlimo. Sasike sibe nama efforts siye emakhaya ngale sibhode izindlini lapha kusenziwa iwitnessing. Uyahleke into uhleki wethu. Nxa abantu bekubona uchaya igedi uthwele iBhayibheli, uyathola umama ebaleke siyangena endlini acatshe athi ebantwaneni abadala kabakho. Abantwana bakuye bathi hayi abadala bakho, ebalekela ilizwi likaMlimo, ebalekela uNkulunkulu ofuna ukuba labantu. Abantu yibo abangafuni ukuba noNkulunkulu, but uNkulunkulu uyathanda kangaka ukuba labantu bakhe. Emmanuel kwagcwaliseka. Then iBhayibheli selikhuluma ukuthi yena lo Messiah will be rejected by his own. Bazamphika abantu bakhe, bazamala bakibo. Psalms 69 verse 8, Isaiah 53 verse 3. Kube sokugcwaliseka kuJohn 1 verse 11, lo John 7 verse 5. uJohn 1 verse 11 uthi yena wenza kwabakhe kodwa abakhe kabamukelanga. Abakhe kabamukelanga. uJesu ezalwa abakhe khonale uIsrayeli kabamukelanga. Uchapter 7 abese sithi yena uverse 5. uJesu ngelanga wathi echumayela esenza izimanga ababelaleli ikakhulu abaFarisi, abafundisi, ama-elders ababebala ilizwi, ababebala iprofesi, ababebala iBhayibheli.
bembona echumayela kulokuthi bamamukele baqalisa ukumcriticize bathi yena ayisimntana umbazi lo ayisimntaka Joseph umbazi lo labafowabo siyabazi labo dadewabo siyabazi kulokuthi balalele ilizwi likaMesaya bona bayamphika ngelanga uthi esenza njalo bamphike bathule demon ngelanga athi esenza izimanga bazibuza ukuthi fine uyachumayela kodwa akafundanga kathi wafunda ngaphi banengi abantu even abahamba ema-church banengi abantu abayizwa ilizwi likaMlimi kulokuthi baconcentrate elizwini kwesinye isikhathi bababhiza abantu baqalisa ukuscrutinizer bebecubungula ophetheyo becubungula umchumayeli bebedinga ama-faults kumchumayeli bedinga ama-weaknesses kumchumayeli uJesu uyachumayela bona babuza ngefamily yakhe uJesu uyachumayela kulabantu ababhizi ngokufuna ukubona ireport yakhe ukuthi ngeage ungangumntakabani but kazange ayefunda esikolo lapho wafunda khona umntakabani bekhohle ukuthi uJesu akula muntu ayengamfundisa ngoba ngumdali zonke izinto ezifundiswa ngabantu yena wakhuluma zaba khona umuntu nxa kungafundiswa ngebiology wambumba yena uyamazi so akula teacher owayengafundisa uJesu ungathathi isikhathi usiba busy ngomuntu ophetheyo thatha isikhathi ulalele ilizwi Jesu wachumayela bona babedinga ireport yakhe abesekhuluma athi yena kuPsalms ngu41 verse 9 uza betraywa uzathengiswa ngomunye wakhe kugcwaliseke kuLuke 22 verse 47 kusiya phambili siyabala laphana lo Matthew 26 verse 14 kusiya ku16 betrayal ngicela ukuva indlela lapha ku betrayal kulabanye abantu abangathembekanga abehluleka ukugcina lama secrets even la abangani babo umuntu engakutshela athi ungatsheli umuntu uthi ungatsheli umuntu kulabanye abantu ababetray abantu even la ngetiye ngenxa ukuthi uselambile aye komakhelwane ahambisa information engayisiyo ngomunye umuntu betrayal yikushare information ngomunye umuntu utshela abantu okungamelanga abayizwe bangaka abantu osibabetray bangaka abantu bekuthembile wangathembakali uJudas was one of the 12 wayethembakele egroupini but ngelinye ilanga wasuka abanye behlezi waya nika information nxa ubala kuhle kazange afika athi nginikani imali lini kuJesu kule information enengi ababefuna ukuyazi ngoJesu wahlala phansi bamthelela idrink wanatha waqalisa ukukhipha information enengi ngoJesu ababengayazi laba befuna ukumbopha kukangaki usuyahlala ezindlini zabantu ngene ezimoteni zabantu ukhuluma izinto okungamelanga uzikhulume ngabanye abantu ngezihlobo zakho ngabazalwane ngabangani bakho betrayal abantu abazingozi kakhulu empilweni zethu ngabantu abaseduze kwethu abantu abazi izolo yethu abantu abazi imfihlo yethu bayabhoda bayayithengisa ngale befuna ukuthola amanye ama-favors empilweni kulabantu abaningi esesibalimazile empilweni ngenxa ye-betrayal kasi kuchiyeni lokho kwagcwaliseka uJesu kwagcwaliseka uJesu nguye ukuthi abe-Da Vinci Code bathini ngokwabo iBhayibheli lithi uJesu nguye wazalwa intombi egcweleyo eBethlehem laseJudiya kuyathiwa nguEmmanuel betrayal wathengiswa ngomunye wabobhururu bakhe bangako obhururu bakho sibathengisile siphila khonapha so umlimi kasisize sihlobo esithandikayo kasisize ayikho enye indlela ngaphandle kaKristu nxa kungela Kristu akulampilo uthi yena nxa indoda likhulula izaba abakhululekileyo impela so intokozo inkululeko insindiso ukuthula kutholakala kuKristu nguye yedwa olegazi elachitheka ebhadala eCalvary ngezono zethu khangela nti iBhayibheli lithinta lezi zinto ezincane likhulume ngebetrayal khathesi elize lithinta langeprice uZakhariya ngo11 verse ngo12 kusiya ku13 uyakhuluma ukuthi lo ozambetray uyambetray ngemali uJudas Iscariot wambetray uZakhariya uthi uzafika bamnike i30 pieces of silver
ungabhala eBhayibhelini kufika ugcwaliseke exactly njalo uMatthew 26 verse 14 kusiya ku16 kukhona khona phana sikuthole lo 27 verse 9 kusiya ku10 wafika uJudas Iscariot wathola uyabona uSathane le ndlela zakhe enzakala wathola vele bele meeting ebuye uJudas azahambe badinga wathola vele bele meeting kule group yabantu bekhuluma ngoJesu ngicela ukukhuluma mbijana enye into ngani yava indlela ikakhulu kithe church ama meetings ethu amanengi kwesinye isikhathi ayavula igedi uSathane angene ngalo nxa efika uJudas vele ahlathule kule meeting acelo yedwa bakhulumisane bahlale laphana nxa bekhulumisana abatsheli ukuthi mina ngingalinika uJesu babambize bahlale layo egroupini kuze kuvunyelwane leprize kuxhawulwane bahagane ideal seliphelile 30 pieces of silver esuka lapho abuyele egroupini abuyele kubafunda abuyele kuJesu ayephila ngani into zonke ezinormal hey lokho kubuhlungu abanye abantu babalimaza abanye abantu but nxa isebuya kuwe zokuhlekelele kuhaga uyabe senza into zonke zinormal into zonke ziright nekwazi ukuthi usekudestroyile ngale so isihlobo esithandekayo impilo kumele itshintshe abantu abasithembileyo kasigcineni imfihlo zabo bathembeke iBhayibheli lithembekile iBhayibheli li-right kumele silibale ngoba zonke izinto ezibhalwe eBhayibhelini zigcwaliseka kufike to the last dot ikakhulu ngoKristu wethu banenge abantu abakhuluma ngaye but engicelayo nxa usizwa uJesu nguye kasiyekele nezinye lezindlela kazisisi ekuphileni uJesu nguye osifikisa kuBaba nguye osinika impilo nguye osinika ukuthokoza nguye oyikho konke nguye inhlawulo yezono zethu 30 pieces of silver kwagcwaliseka accused Psalms 35 verse 11 uMark 14 verse 57 kusiya 56 babuya abantu bazo accuse uJesu false witnesses zabuya bafika bahama lapha baqalisa ukukhuluma izinto ezingayisizo okunye abafika bakukhuluma bathi bona hey uJesu wali ukuthi sikhiphe tax but uJesu wayikhiphe tax ngelanga uthi kuPeter hambe elwandle uthathi ihuka ungabamba inhlanzi uyivule emlonyeni ukhiphe imali inhlanzi uyibuyisele phakathi ubususoni buya lapho uzombhadalela lest we offend them uJesu wayephila impilo yokuthi angafisi ukuoffend abanye abantu wabhadala itax but kulabantu abadizwayo yokudiza vela kachana kulabantu abadizwayo kulabantu ababhadalwayo ukuthi babuye bazoqamba amanga noKristu accused engenzanga lutho wayabulawa ngenxa yokuthi kulabantu ababuya bazom-accuse then abeseqhubeka athi yena silent before his accusers wazithulela iBhayibheli lithi lona ku-Isaiah 53 verse 7 wathula njengemvu phambi kwabagundi bakhe wazithulela zwi uJesu wathula kugcwaliseka kuMark 15 verse 4 kusiya ku9 lanxa bemqambela amanga uyazi kubuhlungu uqanjelwa amanga kubuhlungu ukuthi into awuyenzanga umunye umuntu athi uyenzile balungisa izitori ngaye bagcina bembethela uyazi unithe ngibala everyday ngichecka asoma Romans zenza konke lokho abenza konke lokho ichurch ama elders uJesu webotshwa waqala wabuya kuSanhedrin iSanhedrin iyamgwebayo gwebela ukufa efika kuPilate waswela icala wakuHerod waswela icala but iSanhedrin iCouncil eyilamadoda angu71 owesi 71 kunguCaiphas high priest ababebala ilizwi likaNkulunkulu kodwa ngabambona ngumsindisi bemgwebela ukufa bathola icala ayengelalo bamethesa icala ayengelalo accused lanxa bem-accuser kuthiwa wathula njengemvu phambi kwabagundi bakhe ngangithi mina kwesinye isikhathi uqakathekile ukuthula kwesinye isikhathi uthule ungalwi ayikho la kwesinye isikhathi vele ukulwa out
sihlale ngokuthula. Baningi abantu abasi-accusayo, baningi abantu abaphilela ukusi-accusa kulokhu lalokhuyana. Singayivuli imlomo yethu, kasithembeni uJesu. Konke lokhu kuyagcwaliseka one by one. So uJesu silokhu esithika lwana omunye lwana wazalwa ngale kayisuyi, ngoba lokho okunye sesikubalile kakugcwaliseki. Lo engikhuluma ngaye, praise God, nguye izinto zagcwaliseka, imbhalo yagcwaliseka ngaye uJesu nguye. Hated without a cause. Psalms 35 verse 19, Psalms 69 verse 4, John 15 verse 24 kusiya ku-25. Ungumzonda nje, umzonda bathule demoni, bamkhulumela lokhu lalokhu, bamcathamela esidla ngale, kwathiwa abafundi bakho lidla lingagezanga lephula imkhuba, bamzonda. Nature yomuntu, nature yomuntu. Abantu nxa uhamba sona bakuzonda ungenzanga lutho, bazonda istep sakho, bazonda imlomo yakho, bazonda lokhu lalokhu, abantu bakuzonda. Vele inature yomuntu nxa umlime engasangenelanga ingozi kwabanye abantu. Even nxa ubukela TV ungabona impala ezimbili zisilwa, uyaqala ukuzonda enye usupport enye without a cause or a reason. Sinjalo Jesu wadlula kiko khonokho bamzonda. Ngingakhuluma ukuqalisela ukuthi wena kulabantu abasizondayo, abanye sibili nxa ungamhlalisa phansi ukuthi kanti ubani umzondelane, kalasi isizathu, kalasi isizathu. Jesu wadlula kiko siphakathi kwakho. uJesu ngicela ukufithizela nguye okumela khonzwe, nguye okumela dunyiswe, esimmeleleyo nguye naloko agcwaliseka konke ngaye. Sonke siqhubekela phambili, sobe sithandekayo. Baningi abanye uJesu abasezikhwameni, abanye baseziphaleni, abanye basezindlini zabantu, abanye abakhonzwa abasezibayeni, kayisibo labana. Konke lokhu kwadalwa yena nguye ungumdali, nguye ongumesaya. Konke kwagcwaliseka ngaye, kumele simdumise. Nanku okunye okundithabisileyo, Isaiah 53 verse 12 uthi yena crucified with criminals. Jesu wabethelwa lezigangi namasela. Matthew 27 verse 38, Mark 15 verse 27 to 28. Bathi bebuya laye eCalvary, kwaba lesela ngapha, kwaba lesela ngapha, yena wabethelwa esenta laphana. Nxa abantu babedlula kuthiwa bafika bama banikina amakhanda, bamthethisa. Nxa bebona amasela amabili, uyabona sikhula thina ngikhaya kwakulembuzi eziningi kulezimvu. So nxa zihamba katshana wawubona imbuzi, ubususinanziyana imbuzi zabobani, phakathi kwembuzi kulezimvu ezilutshwana. So okwakukunengi lapho kokungamasela ngoba emabili uJesu eyedwa esesenta. So abantu ababedlula eceleni lapha besithi kulamasela, wabalelwa lezoni, wabethelwa lezoni, konke kwagcwaliseka. Nase into engithandayo engibongayo ukuthi laba abanye uJesu lanxa abazalwa lapha nabenza lokhu lalokhu, abanye benza lezimanga, but kule lapha abafika khona abangafiki khona okufika khona uJesu Kristu. uJesu ukuthi wabethelwa, wafa, efela mina. Labana nxa bafa bazifela, labantu ababalandelayo basala bengelathemba. Mina nilokho engilalo ithemba ukuthi uJesu wafa, wabethelwa lamasela. Ngicela ukukhuluma mbijana ngenye intshumayelo kodwa le ngamasela. Elinye lingapha kuthiwa lalo lajoyina abantu, laqalisa ukummoka, lathi nxa ungumesaya yehla lathi usehlise. Leliyana elingale lathi kawumesabi yini uNkulunkulu, sobe thandeka, kawumesabi yini uNkulunkulu. Isela elingazange liye church, 55,000 engxenye lalingekho, ehamba phezu kwamanzi, vele lalingekho, kodwa uJudas wayekhona. uJudas wamthengisa. But leli sela liyamkhangela lithi lona likhuza omnye ubhruwayo lithi lona kawumesabi yini uNkulunkulu, lundoda ulapha kalacala, thina silapha silamacala ethu obusela. Abesekhangela uJesu esenta, abesesithi yena ungikhumbule embusweni. Abanye abantu ababengakuboni okwakubonwa nguJesu, hey, okungabonwanga iSanhedrin, isela leli lakubona, labona ukuthi umesaya,
lathi ungikhumbule embusweni wakho. Ngelilanga uJesu wathi ethethelela omunye umuntu esithi izono zakho zithethelelwe, bazonda bathi wena iblasphemy uthethelela njani ungasonkulunkulu. Bala ukuthi uJesu uNkulunkulu, but isela limbona okokuqala mhlawumbe. Lathi limbona okokuqala lahle lamkhaya lathi lo uNkulunkulu. Laba kwazi ukuthi ulombuso osayo. Lathi ungikhumbule embusweni wakho. Abanye abantu bathi wena wahamba la ezweni, hayi siza kulungisa kwelinye ilanga ukuthi umuntu engafa uhamba njani. Kodwa uJesu wahle wakhuluma wathi ngiyakuthembisa wena. Liyakuzwa into bezalika. Wabona abantu abangakubonanga. Abanye abantu abaku-ignorewayo bazi bambethela. But isela lithe lisizwe ubuhlungu labona ukuthi liseceleni kuka Emmanuel, God with us. Labona ukuthi liseduze lenkosi. Labona ukuthi liseduze lo Messiah wabezinikela. Icingo nxalikhala lelo sela liyabe likhona embusweni. Bible liyagcwaliseka, crucified with criminals, mocked. Psalms 23 verse 22 verse 7 to 8, Luke 23 verse 35. Ngiyakhuluma ukuthi babuya bafika bahama so bathi wena wawusindisa abanye lawe zisindisa. Abantu babelokhu bengazwisisi ukuthi uJesu engazisindisa engasuka laphana ichapter ka planet Earth yavala. USathana hlabamba umhlaba wonke ube ngwakhe, sibe ngabaka Sathane ngaphansi kwesandla sika Sathane. Babengakwazi ukuthi okwenzakala laphana imbadalo lokukhululeka kwethu njengoluntu. Bamokha lesela la joyina abantu bakhafula bakhangela baniki namakhandi. iBhayibheli lagcwaliseka. Okwakhulunywa ku-Old Testament kwagcwaliseka ku-New Testament ngoJesu. uJesu nguye. Gamble for his garment. Psalms 22 verse 18 kuyagcwaliseka ku-Luke 23 verse 34, Matthew 27 verse 27, ku-35 kusiya ku-36. Nxa sebembethele kuthiwa itunic kaJesu was seamless, yayingela mphetho. Bayikhulula bayibeka lapha. Nxa elenge esiphambanweni itunic yakhe laphana bakhasta ama-lots orobaya ababekhona khona ababekhona ababeqhubile abanye bambethela uJesu bafisa ukuthatha itunic kaJesu, isigqoko sikaJesu, ingubo kaJesu. Ngisondele ngapha right befuna ukuthatha isudu kaJesu. Bakhasta ama-lots ngubani ozathatha, omunye wayiwina. Ngicela ukukhuluma mbijana la. Kulabantu abanengi abahamba ema-church befuna izimota zikaJesu, befuna imali kaJesu, befuna izinto zikaJesu, yena bengamfuni, bemhoza, bemkhafulela. Isothela wina ingubo kaJesu, isothela wina isudu kaJesu. Yile lalimbethele, yile lamchaya eqolo, lamkhafulela. Lihamba selithwele iproperty kaJesu, yena uJesu lingamfuni. So asinanzeleni singalandi izinto echurch, kasilandeni yena uJesu, ngoba uJesu nguye. Kugulwa uJesu nguye, kule corona uJesu nguye. Abantu bele story belamafilm amaningi ngoJesu angayisiwo. uJesu nguye nalo uJesu, Jesu Kristu waseNazaretha. Nguye ngumsindisi, nguye kumele adunyiswe, nguye kumele akhonzwe, nguye indlela leqiniso lokuphila. Bathatha itunic, wawina itunic yakhe, wahamba wawina itunic, waluza umsindisi. Nako kuye enguthabileyo okungithabisileyo ngathi hallelujah, bones will not be broken. Exodus 12 verse 46, Psalms 34 verse 20, kugcwaliseka kuJohn 19 verse 34 kusiya ku36. Angikhulume ngoExodus kancane. Exodus ku-Passover sebelungiselela ukusuka eEgypt besiye eCanaan. Kwabulawa amawundlu, iwundlu elingela sici. Izolo ngalo uIsrael befundisiwe ukubulala imvu. Imvu yonke kade bulawa imvu kumbe lijuba kumbe inkomo bekumele ingabi lesici ngoba ibimelele uKristu, iwundlu likaNkulunkulu eliqediso nosomhlaba. Bengamelanga ibe lesikhwekhwe kumbe iqhule, bekumele ibe perfect ngoba uJesu perfect. So nxa sebebulele amawundlu besidla inyama yakhona, amathambo ayengaqhutshwa lalingaqanyulwa.
ngoba lelo wundlu lalimele uKristu. Samzabe sesithi amathambo akhe futhi asozenze njani aqanyule. Nxa ilanga selitshona ngeFriday uJesu sebembethele iSabatha isizaqala bayasondela bathi bona izidumbu akumelanga zibe khona eziphambanweni iSabatha isiqale ngeFriday ntambama. So base bebuya bafike becheck ukuthi basaphila bathole amasela la amabili ayaphila base bewacha amadolo bewaqamula amadolo lapho bewaqamula amadolo. Nxa umuntu wayebethelwe so ukuze azame ukuphefumula inhale umoya wayezama ukuthi akhwele so azama ukukhwela. So nxa iseqanyulwa amadolo kaselamandla le power yokukhwela ephambili azama ukuphefumulela umoya phakathi. So wayecina ebulawa isuffocation, wayesuffocate ngoba akusela oxygen engena phakathi. So babaqamula amadolo amasela lana abulawa isuffocation. Nxa elisela ipholi uroba esondele kwakulelisela efika uJesu echeck uJesu amthole sefile. Wafu uJesu kuze kugcwaliseke ukuthi amathamba akhe akumelanga aqanyulwe, akumelanga ephulwe. Haleluya, uJesu nguye. Siphithiphithi ezenzakala emhlabeni zingasilahlisi ifocus. uJesu nguye. Jesu nguye izolo, nguye namhlanje, nguye lakusasa, nguye simmeleleyo, nguye wafa eCalvary, nguye wavukayo, nguye osincengelayo. uJesu nguye. Mathamba akhe kaqanyulwanga. Sela ipolisa lasele kuya lizomgwaza lapha isotsha kwaphuma igazi lamanzi. Base besithola ukuthi usefile. Lalana ukulandelayo sebethola ukuthi usefile wase siyangcwatshwa ngaphi. Nanti iBhayibheli limnandi. PS on the side sengikhulume ngakho uZakhariya 12 iverse 10, John 19 iverse 34 lamcheka isotsha ngokuthi ufile ngokumgwaza ohlangothini. Buried in a rich man's tomb. iBhayibheli lithembekile, iBhayibheli lilungile, iBhayibheli lilizwi likaJehova. uJesu nguye. Isaiah 53 verse 9 nguye otsho ukuthi uzangcwatshwa engcwabeni lesinothi. Kugcwaliseke kuMatthew 27 verse 54 kusiya ku60. Kule ndoda ebuya uJoseph wase-Arimathea wayengomunye wezikhulu zako-Israyeli. Kodwa ngenxa yokunanzelela mhlawumbe esevula imibhalo evula uIsaiah wasekholwa ngaphakathi kwakhe. Nicodemus wakholwa ukuthi uJesu nguye. Ngike ngabala kwenye indawo ngoNicodemus. uNicodemus nguye owagcina ezihambela esiya khuluma loJohn emtshela ukuthi John mina ngavakatshela uJesu saxoxa emtshela ngengxoxo yabo ekaJohn 3 etshela uJohn ebhala ngamadoda ayehlala kuSanhedrin, ngamadoda ayekhona ayesinxa ekhona belokhu ekhuza ukuthi kasiyekeleni lindoda ngumesana. Lale indoda laye iyabuya indoda enothileyo. Abantu bacabanga ukuthi ukukhonza kwabantu angabayanga. Labantu abanothileyo bafunakala evangelini. So undoda lo wabuya wayacela isidumbu sikaJesu kuPilate wasiphiwa. Wayesethenga izimota, wathenga izindlu, wathenga lokho. Wale mali ene wacela ethenga ingcwaba. Wazithengela ingcwaba lakhe. These ubuye lencwadi wanika uroba incwadi esuka lapho bamnika isidumbu sikaJesu wayasifaka engcwabeni lakhe. Ukuze kugcwaliseke ukubhala eBhayibhelini ukuthi amathambo akhe asoza aqanyulwe. Uyazalwa intombi egcweleyo, uyazalwa eBethlehem laseJudiya, azondwe ngabakibo, athengiswe, abitheywe ngumngane wakhe. iBhayibheli bese sithi abesengcwatshwa engcwabeni lesinothi. Hlala phansi, vula iBhayibheli lakho. Zonke izinto ezibhale eBhayibhelini ziyagcwaliseka yizo. Okunye okumnandi okugcwalisekayo ukuthi bonke abantu abakhonza uJesu senza right, sikhonzo right ngesikhathi esiright. Akumelanga sikhonze omunye ngaphandle kukaKristu. Kulabantu abanye abakhonzwayo ngoba banemali, imali yaphela, imali bayayichiya abantu. Imali
ayisiyo eletha intokozo. Okuletha intokozo ukuthi sizikhonzele uJesu oyintokozo lomhlatshelo wezono zethu. Resurrected. Psalms 16 iverse 10 kuyagcwaliseka kuMatthew 28 iverse 14 28 verse 27. UPsalms 49 iverse 15 uyathi ukuthi uJesu uzavuka, wavuka. Kule into futhi engithandala lapha ngokuvuka kwaJesu. Xa uJesu beqeda ukumbethela, iSanhedrin iyahamba futhi yehlala phansi ithi yena, hayi umfana lo waqamba amanga wathi yena uzavuka. Bayadinga ogadi babagcina ukuthi balinde ingcwaba. Balilinde ingcwaba ukuthi angavuki. Enxeka ukuzwakala lokho. Balinda umuntu ukuthi angavuki, balinda uJesu ukuthi angavuki, balinda. Bathi bona engxenye okungenzakala ukuthi abafundi bakhe bese bepollutwe ngamanga akho ukuthi uzavuka, bazabuya bazomtshontshe ebusuku. Bengamtshontshe ebusuku base bechumayela ivangeli ukuthi uvukile yena engavukanga. Kanti kabakwazi ukuthi uMesaya, umsindisi, umdali katshontshwa uyazivukela, ngoba ngelinye ilanga uthi yena kuJohn 11 verse 25, mina ngikuvuka lokuphila. Vele ukuphila kukuye, kadingi ukuthi atshontshe, akudingi ukuthi kuqanjwe amanga ngokuvuka kwakhe. Kuyagcwaliseka, kuyenzakala ngoba enguNkulunkulu. Belindile kunjalo ingilosi yeza uGabriel, yakhabila lavuleka, yangena engcwabeni, yayamthinta, wavuka uJesu. Ngibale enye into kwenye indawo ngathaba, bezwa umsindo njengokuduma, njengethunder, kuyikuhamba kwengilosi, kabayibonanga. Ivulilitshe bezwa umsindo, kabayibonanga. Obhalayo omunye uthena, umlimi wasesenza ngabomo, bazombona uJesu ephuma engcwabeni esegqoka ubungcwele, base befeintiswa yibungcwele bakhe. Kabafeintiswanga yingilosi, bafeintiswa nguJesu ephuma engcwabeni, ukuze bona abalindileyo babe ngofakazi bokuthi uJesu uvukile. Kungabi ngabafundi abazabuya kuyathiwa balamanga bamtshontshile. Labo ababhadelweyo ukuzolinda uJesu uNkulunkulu wabamba, bangabulawa yingilosi ngobungcwele babo, babulawa inkazimulo kaJesu engimkhonzayo esevukile. Nxa ephuma engcwabeni, waphuma ngenkazimulo langomzimba ongcwele, bambona babamazi ukuthi indoda eyibhoda eGalile, nguye sambophayo eGetsemane, nguye uJesu lwana. Base befeinta, wasedlula eceleni kwabo, baphaphama mbayimbayi bengani balesiyezi. So bagijima bafika kuSanhedrin, bathi zwaneni silitshela imhlolo la, abafundi kabamtshontshanga, simbone ngala uvukile. Bachawa luvalo ngoba bekumele kugcwaliseke ukuthi uza kuvuka. For sure Jesu wavuka. Balezitolo eziningi abantu siphakathi kweEaster, umhlaba wonke uyavumelana ukuthi uJesu wafa, uJesu wavuka. Wonke umhlaba siphakathi kweEaster, noma kule corona nansi into kumele sithabele. icorona ihlanganise le Easter ukuthi abantu babekwazi phakathi kwethu ukuthi kulo Jesu wafayo, kulo Jesu owafayo ngesande wavuka. Bambono roba uJesu esevukile. Corruption yaqalisa kudala yo nangu umuntu. Nxa esevukile wena athi madoda hayi asifuna uqamba amanga. Undoda lona uvukile, asimbonile futhi uvukile straight egcekeni. Vukile sikale senza umdumo, sithe siyachecka, yabona ilitshe selivulekile, sithe siyethuka, sizathi sukume siye engcwabeni, sambone phuma so engcwabeni uvukile, nguye uvukile. Chawa luvalo amadoda hlala phansi aginqa, abesithi wona hayi akuna problem, bafana bamthathani nasi imali. Lina hambani lichumayela ukuthi abafundi bakhe bamtshontshile. Sihlobo esithandekayo, Satan ukangile ufuna ukusithathela ithemba lethu.
sithatha intokozo yethu njengamaKristu. Ngikhuluma kunje owethu Jesu abake baba lethuba labangakhonziyo abalezimali sebeke bayafika eIsrayeli bangofakazi ukuthi ingcwaba lakhona lokho elikhona akula muntu phakathi. Akula muntu ngoba wavuka. UJesu nguye. Singachawala uvalo, singasuswa ekukholweni izitori, and lezi zitori ziright sibe khona ngoba kulesithe singuSathane. Sathane wehluleke ukuthi enzeni, wazama ukumbulala esebenzisa uHerod. Bathi bedlula lapha besithi sibona inkanyezi, betshela uHerod sibona inkanyezi, landela inkanyezi, lalela istatement lesi, bathi silandela inkanyezi yalo ozelwe eyinkosi. Emhlabeni ngakho ozalwa eyinkosi, abantu bayabekwa ukuba sinkosi, bayagcotshwa ukuba inkosi. But laba nxa bebuya belandela inkanyezi bathi silandela inkanyezi yalo ozelwe eyinkosi. Bayilandela inkanyezi yaze yabafikisa esitebeleni, bamthola uMesaya ezelwe, bathola umsindisi, bathola umdali ezelwe isidalwa ukuze uluntu lonke lusindiswe. Ukuze umhlaba lanxa kulezi gigaba ezenzakalayo ube lethemba lokubana akupheleli lapha silobe sithandeka. Akupheleli lapha kulo Jesu onqobayo lomhlaba, kulo Jesu wanqoba uSathane, umsindisi wethu. Wazalwa eyinkosi, kabekwa nguye umdali wezinto zonke. Wavuka. Sathane wazama ukusebenzisa uHerod ukuthi atlamkrashe uJesu afe. Uthi yena uHerod lihambani liyecheka, lingamthola lo mntwana. Ayithola leyo nkosi, lidlule lintshela lapha lamnye emkhonza. Nxa befika bafika bahle baguqa so bamdumisa emncane, bambona ukuthi nangu umsindisi. Nxa belele kuthiwa ingilosi iyabuya ngepulpit yona lingabuyeli kuHerod, bhodani ngale lingasadluli ngale, bhode ngale lihamba. Herod abone 2-3 days 4 days sebehambile, abiza abantu bastade khona bathi ngubani khona bahambe kuIsaiah bayibala, bahlale phansi babale kuIsaiah ukuthi uyazalwa intombi, bakucheke ukuthi uyazalwa eBethlehem, bacheke bathi sebekutholile bengabaleli ukuthi bafuna ukumkhonza. Aso wonke ama facts abantu abalawo ngoKristu abawadingela ukuthi basindiswe. Kulama ama scientists ahlala phansi aqalisa ukuscrutinize abacubungula uJesu, bengamcubungela ukuthi bafuna ukumkholwa, bezama ukudinga ama faults lo ngama loopholes ukuze bakhulume izinto ezingayisizo ngaye. But abantu sebehlulekile. uHerod esenze njalo, wabhoda sigaba sonke wabulala abantwana, esithi yena mhlawumbe uzamthola kwabale 4 years kusiya phansi, uzamthola la ambulala umsindisi. Kwakungenzakala. Wazama uSathane, wazama kuMatthew 4 emlinga, wazama wathi ngiguqela nyakunika umhlaba, wazama wangena kuJudas wamthengisa, wazama Sanhedrin yambethela, wazama, but kwagcwaliseka konke ngobuJesu nguye. So besithandeka, akulandaba ukuthi ukusiphi isigaba kade sempilo, abanye siyagula, uJesu nguye umsindisi. Simele lithezi engabuya asinike impilo engunaphakade, atshintshe imizimba yethu le, asinike imizimba engafiyo. Abanye ithemba seliphelile, ngenxa uyakuplane lokuzibulala, hayi ungazibulala. Kulo Jesu okuthanda kangaka, wazi wakhetha ukuba ngumuntu ukuze wena usindiswe. Kasidluleni la sivala inkonzo. Kule chapter engiyithanda kakhulu, Matthew 1, uthi yena uAbraham wazala uIsaac. Abraham wazala uIsaac. Siyakuzwa? Ngemva kokuthenjisa ukuthi uzakuzala abantwana abaningi, wazala umntwana oyedwa. Isaac wazala uJacob wazala uJuda. uJuda kuthiwa wazala uZera noPerez, wazala uZera noPerez, ebazala ngomalukazana wakhe uThama.
Nxa ebazalwa ngumalukazana wakhe uThama, uPerez ngokuzalwa ngegenealogy yomhlaba abesesiba ngokhulu kaJesu. Jesu engikhuluma ngaye kakhethi umuntu. Emhlabeni kulabo abantu esingabakhulumisiyo ngoba sithi kabazalwanga kuhle, unina kwathini, umntwana wathini. Perez wazalwa nguJuda, uJuda engubabazana, uThama engumalukazana. Kuthiwa uThama wagqoka njengesifebe. Wayengasosifebe, wagqoka njengesifebe. Omama, ogogo, ngiyabacela kakhulu ngezikhathi lezi zokugcina, abantu omama basakwazi ukugqoka. Ezinye izigqoko zethu esizigqokayo siyazigqoka sibe sesizilabhela ngezinto esingayisizo zona. Abanye abantu babonana uyisifebe ungayisiso, uzuwisa abanye abantu. Thama wawuyisuyisezala uJuda, kwazalwa uPerez. So kumnandi Jesu wakhetha ukuzozalwa yizigangi ukuzasindise izigangi. Wazalwa yizifebe, wazalwa ngabaqambi bamanga. uAbraham waqamba amanga. Konke lokhu sidlula phakathi kwakho. Isaac la waqamba amanga ukuze kugcwaliseke uJesu nguye. Mana ngeqo kuningi lapha. Ungehla uyefika kuverse 4 kulo uSalmon wathatha uRahabi wazala uBoaz. uRahabi isifebe esadojwa satholakala eJericho. Sengileminyakanyana ngise-church kulaba abantu abanga-attendiyo eminye imishado ukuthi bakhangela abantu abachadayo. Ukabani ngaseke si ubani bake basetshwa bajonke abantu babhayi baleke bayilelani. If nabafundisi bacathi babaleke but khangelana uRahabi isifebe, uSalmon. Ngithemba lanxa kwakumenyezela eChurch uelder owamemezelayo ukuthi kumemezela kokugcina, angikholwa ukuthi wasayina amabhanzi esifebe wesi-foreigner. But praise God, kuHebrews chapter 11 ukhona uRahabi ngokukholwa uba ngugogo kaJesu. Jesu nguye weza emhlabeni olabantu abayizoni, ngisoni mina. Ngiyambonga ukuthi uJesu wamfela, wadlula kho konke lokho ngenxa yami, wangifela. Salmon, then kulo ungathinta laphana uObed, umama wakhe kwakunguRuth. uRuth ngowesizwe samaMoabites. AmaMoabites avela ebantwaneni isizulwane sikaLoti, le first born yakhe. Umrs Lot eqeda ukuba isiduli sesawudo bephume eSodoma leGomora. Yikho kuvela khona amaMoabites. Badakisa uyise balala loyise. First born yazala umntwana wamnika ibizo wathi uMoab. Yikho kuvela khona amaMoabites. Yikho kuvela khona uRuth oba ngugogo kaJesu. Akulandaba ukuthi uzelwe njani, uzelwe ngubani. Akathekileyo ukuthi inhliziyo yakho inekele kuKristu, uKristu akusindise ngoba uJesu nguye. Jesu nguye. Asedluleni bijana ba. Xa udlula uzathola uDavid ezala uSolomon emzala lo Bethsheba umka Uriya. Wathatha umka Uriya uBethsheba wabulalisa uUriya empini. Kwazalwa uSolomon. uJesu wezwa ngabaqambi bamanga, weza ngamasela, wezwa ngezifebe, weza ngababulali, weza ngabantu bonke ngabaqambi emhlabeni. Yiba abakulayini ukuze azalwe, ukuze asindise izoni. Landaba ukuthi abantu bakukhangela njani. But asithabeni ukuthi uJesu lo engikhuluma ngaye nguye ozosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Nxa sehla siyagcina sihlala phansi lapha. Ungabala uverse 16 uthi yena uJacob wazala uJoseph. iBhayibheli kalithi ukuthi uJoseph wazala uJesu. Hayi. Lithi uJacob wazala uJoseph. uJoseph owaba indoda kaMaria. Silungisela omama bayakwazi lokho ukuba lo mntwana ongasowa lapha othethwe khona. Mina ngondliwa ngogogo ngangimbuza ugogo ukuthi kathi gogo indaba umntwana nxa ekhala kuthiwa ayethuliswa phandle. Waqalisa lokho ngitshela ugogo wazentshela ukuthi hayi kwenzela ukuthi ayethuliswa ngezibongo zakhe. Ethethwe komoyo hamba ayethuliswa leziphaleni ngale
unina athi thula qaqala thalaza check ukuthi akulabantu abakomoyo lapha eduze abese emthulisa emncenga thula mpofu lapha salandumento umntwana kube sokuthula. So lapha ekhaya semva inde lapha sicine lapha likubambe lo Jesu nguye. Lapha ekhaya kule ndoda okuthiwa nguJoseph, umama uMaria, kulomntwana okuthiwa nguJesu. iBhayibheli kuverse 16 lithi lona ubaba lo elimbonayo elimazi uJoseph for sure indoda kaMaria, but kasobaba kaJesu. Kasobaba kaJesu njani? Ngoba uJesu iBhayibheli lithe uzazalwa intombi egcweleyo. uMaria wabonakala ezithwele, kodwa engahlangananga le ndoda, engahlangananga lo Maria lo Joseph. Utho Joseph engakabi mazi wabonakala esizithwele. Ikho Joseph wakwapulana nokuthi amale secretly ukuze engamthelela ihlazo, ngoba uMaria watholakala ezithwele. Bengazange bahlangane lo Joseph. Ezithwele njani? Wazithwala ngokuthi umdali wasuka ezulwini wazongena esiswini sesidalwa. Joseph indoda kaMaria asobaba kaJesu. So uMaria ngomnye umama olomehluko emhlabeni, nguyedwa umama emhlabeni owazala umntwana omdala kulayo, ngoba umntwana wayekhona unina engakabi khona kuGenesis chapter 1. Jesu umsindisi, ngaye siyasindiswa, ngaye siyathethelelwa, ngaye sizakwamukelwa ngentokozo. Uzasithungamele ngene ezulwini ahambe phambili siye kumaphambi kwesihlalo sobukhosi sigqoke imqhele ngenxa yakhe. Ezulwini lemhlabeni kuthenjwe yena. Sihloko esithandekayo, ngiyancenga uJesu nguye, singalahli ithemba, singadeli endleleni. Lanxa kunzima kwesisikhathi, kulukhuni lamadube siba nzima endleleni yokukholwa, uJesu nguye. Kumele sibambelele, kumele siqinisele, kumele simethembe, uthembekile. uJesu nguye umsindisi, singalahli ithemba, singabackslide. Abangakakholwa wozana kuJesu, Jesu nguye. uNkulunkulu asibusise. Asikhulekele babolungileyo, siyabonga ukuthi Jesu nguwe. Sicela usiphathise bona la maqiniso lokho kwagcwaliseka ngawe, sikwamukele sibe sesigcina ukukholwa. Seluse usiphathise sezikhathini ezinzima, izikhathi zobunzima, kule mikhuhlane kunengi okwekhona. Sicela usigcine esandleni sakho, usilinde igcino wenze likhale. Ngegama lakho siyakhuleka. Amen. Amen.